وگراندنا خیزان داعش کمپا هول لولات سوریه و آکنجی کرناوان د کمپا جد عدا لباجار موسل نرازیبون و دلگرانی که مازن لجادا ازیدیان بگشتی بخواه اینایا روزنامه‌وان و چالاکوان ازدیجی دبیجن عمل هیویاوی چنده بوین که حکومت عراق وزارت کوچ و کوچبران دوسه آواربون و یاگرتین ازیدیان چارا سرکن نک پشتوانیا خیزان داعش بکن. براستی یعنی هیویا ماش حکومت عراقی بو وان که جوجنی دیزدی رزگار بکی و ساق سلامتی المفاجرن لباس براستی يعني تشتكي قالك يعني إهانة بو يعني تبي تقاري بيجي مثلا إهانة بو سر وقات سر هر إنسان كي يزدي وخبيني بربرسو ومسني يزدي يعني إهانة بو شهر يزدي كيرا أف آنينا أفان عوائل داعش جهة خيش بركاف خلق الشنغالان بيجن حتى نهاب هزارة النديارن شد كشتي شد تخطفاندي شل كمبادا اش بدل الوان كسب بقرنوان كسيت يتكظلم لهات يكلنو كسي كهاتنا رواندن مينا فقراندن سر مالتوان ولي بقرن يرو عائلة داعش تينن دي صبر خلق شنغال بداتينن او مدرسيا خلق شنغال ديتي ونا خوشيا درباس كرين دي ساتين برچاوتوان اینانا خیزان داعش کمپا هول ازدی به پنگاوا که ماترسیدار ددن دیار کرن کجارا کدی داعش کریار ماترسیدار و نمرواتی انجام بدن و ده بتا قناغا کنو بودست بکرنا نفشکی نوی داعش هكذا هاكو جن داعش بي يعني كو باب داعش بي بيقول ما زاروك جي داعشن هاكرنا داعش بانجي وان بخوا التحديد نذكرنو همو جراجي ما قالك بلغا ديتنو فيديو وان ديتنا تخازن كو ازديا جارك هادي بكوشن يعني ديارا هاكرنا داعش بن باتشاوا حطان ها فكري وان داعش باتشاوا حطان هاجي يعني دفين الا داعش بلن شاوا دفين كو تفكير داعش هرهبي بيقومان داعش اللي استيا حكومه عراقي ودفيكو يعني درد سريع ازديا مالنا ازديا بكوشي بجنا داعش هاتنا وان خزانة داعش نزيكي موسل دفي فترة دسبيكا قناغا كنويا يا تيرورستي و پیدا کرنا جيلكينو اش داعشا چونكي او خزاننا ديوان زاولوگت خو پروردكن لسر كشتني لسر نهيلان اقليات بتايبت وك ازدي وك كريستيان وك صابئه معنوي بلا افقليات العراقي نمينا روزنامه‌وان و چالاکوان ازدی دلگرانی خو همبر اینانا خیزان داعش جه کمپا هول بو کمپا جد على موصل ددنا دیار کرن دیسانجک رخننتون دل حکومت عراق و وزارت کوچ و کوچبران دگرن و با پنگاوا که هر ماترسیدار لسر پاشا روجا کم آینان و بتایبت ازدیان ددنا دیار کرن اکرم درویش دزگی میدیای بادینان پرزگاه لالش